thil tu te chibai ule voina chuanin kan video ma saber tan na thodon renga alova kanom thailo measuring tape kan review do nia Stanley hian in measuring tape chini short tape kan ti le Tylon coated tape te aron chhawpchhuah ka meter thum le meter nga ve in aron siam ani mas zawk tan chuanin short tape kan ti STST 36125 le STST 36127 te hi lo pe chiang masata ila Stanley Short Tape KC plastic atanga siam ania a tape hi metal coated ani thung Stanley Short Tape hi lockdown chini oma po chua pa a kutsuk chala me tan na le me khepalok na thamlok aron mangthung ani a tape nung lama hian belt clip aron omboka ange try na zang khai em ani a tape cha zong hi meter thuma hian som pathumania meter nga thung hi som pakwa ani thung adot atan suan Tylon hi lo review thung ila Tylon hi rock rubber case aron mangthunga hemi wang hian agrip patrain thopal po adol em ani a tape hi Tylon coated ani awangin atlova a unit alang chiam bawk 1.7 meters stand out aron neya thamlok aron mangthung ani anunga hian belt clip a omve boka ke korkonga aban zung thai awangin ken kwalol sampha viau bok double end hook aron nei thunga hei hian thil te ati ol samzual le video kan muang hian fit saria tang kan thak china test na thama kan ngai lo awangin fit sop ni asanga tangin kan thak le a kan muang khianin alaman tlak vek ani Stanley tape te hi legal metrology na metric verification apek vek adibok Stanley Measuring Tape kan review thai te chu nia ale pe ka product review dang ne kan hule zel don ania kan